No kufuatilia kufuata kana mĩtĩ ĩyo nĩ ĩkũrĩte inakuwa challenge, na nĩkĩo tũrahoya ona thirikari no iteithĩrĩrie ũrĩa ĩngĩheana maĩ onokorwo nĩ kwenja ithima nĩgetha mĩtĩ ĩyo ĩhote gũkũra wega itakũma. Mĩtĩ mĩingĩ ĩrahandwo nĩ many organization ndĩrakinya ihinda rĩa kũmera ĩgatuĩka mĩtĩ mĩnene biũ nĩ tondũ gũtikoragwo na follow up. Na mfano ukipanda mti na ukose kunyunyizia maji mti ule utakauka. Lakini kuna njia mwafaka kama vile tunaita water bottle feeding. Kuweka chupa maji na kuweka katika ule mche, ambayo chupa utakuwa unaibadilisha bibi baada ya wiki 2 ama wiki 1. Hiyo itahakikisha kwamba mche huo utashika na utaweza kunawiri. It's windy and so dusty, and this affects our learners because they get affected. Many times they get affected, you find them sneezing, they have flu and colds because of the dust and the dry environment.